o lau tu si talosanga o lau ID pension ia wa ele tionga tupe foi ele sona tupe amata a po sele ni amata ona ito ina e watu lava ia se felele o los futa lale open ele account savings ordinary if ata o sau tapa ata o mafa ia o nisi foi o features ole te nga tupe le afa apea mo nei ta mama nei tina matua ia se afa apea le sa fainga ruenga mai lava i ele i pension ia ale la wo fa apea wo atu ave le account le sa wele pay ave ole le foi le nupi fa sa wele pension le ala ele o pension le account le temi nei e ma faila ona e ne so ta yatu e ta watu lo wasa fa na ulunga le telefoni po se me fa na verify ai o ele o ngale account ia ona feelingo ona mato fai le sui le account class anga ile savings pension ile tulanga la le longo fie lava le system po lo bo ile system o le account le sa wela pension ia mai wa ia fo ia tato fees o le accounts ordinary ia alewo what deduct lava low accounts ona le ile pension le tonga tupe e pe nisi na o foi o vaenga mo le sila fie nisi foi o tato watu no ile tato tulanga le tato tonga tupe pensione ia ole vai so foi le o le tala le pensione le alu atu ele van i tuai i sa anapula stofi a wala va ia nai pa anga po nai te mama tina matuolo ala la ile tu ole o tato motu e mama o mai tau langa ia o foi nai lale nei au nanga e la tuai le tato van ia vai fo le van que wala ko le van fa pe vai la le vosaule ai vai fo lo foi ngai Marco Brothers ngai ko Marco van ia o na o le au nanga la vai tu yo to mo lawa o le mato account pensione foi o lo ia le tato wa inga le afa pe ele nga fatia ona saule tama portina ia e mafai ona su mai lo valo e au mai le tusi le mai ole le nupi fa pe ele o nga fatia lava ona sau ia e mafai foi na tusi mai le tama portina matua po ai le wasau na te sai niela na pensione mo talaina ia mamai ona tusi fa maonia lua na mai le tu ia le sainia alo walo le wo e fa maonia o ia le la talaina la pensione ia mai no la ia le vato molo sau foi le officer ai tu le mai lava lo walo le la sa tala le pensione e sau lava tala tu la pensione ale tu i fa foi le kiu e kala la pensione le card ia la ku i tu tonu le paolo e tala foi le pensione ia le lava se nga o me na lua ai mo le sefe lava o ele tina por tama matua ia ete tu i mane mul papanga i lo maotsa ai saulo walo e tala la pensione la ku lo wale akwa ia nga fai le pule lo o ele fofuanga ai fai ai ia o nisina fa manatu vani le mato te nga tupe o le pensione ia mo ole ona le vai temi foi nei le o fa nga so le tala ina le pensione fa apeo le tala la pensione Iva ele fai so account pensione yamato o nei lava tala tuela e fai le account pensione uma na fai le accounts avelo le nupi fa saudo le stofila pensione ma sautono lo accounts fa pele che la kai o kai ole mai listen fai ngala ia fa ngala fa mo pensione mas no fo ia o nei se mo tato la vale fia fai ia o nei e fai nei lo account pensione avelo lo accounts o nupi fa e usu mai tai piki la card pete sumai foi la sotofia e tala la pensione ma picche la va la card di 6.000 ia ma tala ilo la pensione o le va venga le wai Marco ia nisi na fa manatsu vani mo le tato te nga tu per pensione ele tato internet banking fa pe e se le lava alu ile i office le vai ia o e ma fai la vona e access mai lo internet banking inga lo lava le account number le vai o lo ilunga fo le website salva nga ia la so account numbers ia lo tangwa transfer lo pido le vai ia ma it's so foi ona tu ai lava le narration fa sa ingo le numero le mitsa ia po le suafo foi le tanga le restala le pido le vai ia ona wala ia tono lato account e ma fai ona va ai la so ia ma va ese mai le se le ni le mai la pili o lo tsongi na tu
So se accounts for ema fai ona link ilo accounts lea ilo internet banking nia pe fa pe olo e saini ai a fa pe o mama tina o saini accounts ala alo ia po nisi fo io le ainga ema fai ona link uma ilo access etasi so se accounts business ema fai ona nga va ile tato au nanga lea accounts au lotu au wale sakina mai ona so pa leni ia po ole viewing lea po downloading ole statements ema fai ona fa ngai na tato au nanga lea au normally su mai tono la ta itasa fa tupe ema fai lava ona e alu lunga lau internet banking ia view welo bank statements ia pe download mai e fo ila lo bank statements lo fa pe ona e mana o mia a wale final report fai masina ia po o lava ia tuainga ngalwenga lo mafai ona e mana o fa pale ni lunga lo accounts ia mafai ona e su lava o lunga lo internet banking i fa sino ino le au nanga e tau le ai se tutongi ma ele tele tau vili mai fo itonu awa e vili mai tonu le officer ele mafai ona manso tu ina tuni fa mau maunga o lau pale ni ia pe mafai fo ona manso email ya tu lo bank statements au normally lo o ele vili mai e tau la wana verify fo ise tangata e te masani e fatu am faile on fatu no ina a e vile fo e lo e tangata le te masani e ia o le nga o le ia lo internet banking so se taimi me fai ona e access ai ia ole fanga ina fo ile ole tato au nanga leo e mawhai ona vieway o wha mau lo no ngā tupe a wha pe olo i so personal loan ia po so unsecured ia po le ato e ngā loan no lo i ai whai tupe e mawhai lava ona link i tono lo internet banking a wale access mai e o e so se mea lava le pale ni o loan ia o le statement o loan e te mana o e view po le ale po oa ia pe meni e fiki kongo lo accounts e mawhai ona wha sino ina o mai lava ia tato au nanga lea i lunga fo ole au nanga lea Fatsupe. Yeah, fatsai lava fono. Hello, so no, yeah. Do you want to Sina? Yeah, fatsai lava fono mo lava no. Yeah, ona manu lava ma ma taimi. Yeah, le la folasia tupe. Yeah, sesi lesi vainga ta one masa vale le nei tai au. Pe ona foi. Ona folasia tu foi le sunga ya Matilda. Yeah, nisi foi o vainga ile tato o nanga le foi. Ole internet banking ile matau la vainga. Ole le matau te nga tupe te fa vai taimi. Po ta o te ele fale tupe le National Bank o le term deposit investments te ngā tupele te whawai taini foi o le fixed deposit foi le talaina se ivanga nā lava ua talosanga le foi le customer po le paanga foi le tupe mo fia talaina o le te ngā tupe te whawai taimi foi lea iai ona i tu le iai whaata inga o le te ngā tupe lea amata lava o lona minimum po le tupe whaavai amata mai le awheta la o na interest amata mai le tasi pasene sa ia o atu le tolu pasene le mawalunga o tatou rates for ila ia po interest rates for ia mo le sila fia le malo so tatou no o lo ilunga o man tatou website pe mo le sila fia la o itele for ia o nei for ia au nanga lo o for ina le fale tupe o te lo for ia o le for ia tele for ia fale tupe o lo for ina le nei au nanga e tusa e tatou term investments po o tatou te ngā tupe te whaavai taimi o le te ngā tupe lea ese mai lava i tatou te ngā tupe fo ia savings ona o le te ngā tupe lea po le te ngā tupe le fixed deposit te ngā tupe te whaavai taimi e te le tau walu e teu se leni whaapea wa le te ngā tupe lea savings tatou savings ia na tau malau atu i tatou pokalame wa sola e whaapea a whaapea uma i fole ono masina le isi se leni o sau tutono e ono tau fia le te ngā tupe pe dormant aile pe free sale accounts ai ole te ngā tupe lea e se ivanga nā lava wa talosanga le paanga e talaina ia e tala o tu lava le temile ele o e se afianga te ngā tupe lea pe a whaapea lava te fina ngalo e se utului fa upopo ai e tele a whai
e au noa ma se loteina o le teo ngā tupe lea mai le term le te mana awai e teo i le whale tupe. Ia e o lava i le taimi le te sua tua e tala po le o ofo i le tūlanga o matua i le seleni e mawhaila ona e la tua tala ina e au noa ma se toi mana o mia o nisi tūlanga whau popo pe o le tatou teo ngā tupe ia savings a wa e freeze lo le account ia savings ia mana o mia lau idea tau a awatu e toi reactivate le teo ngā tupe a le tatou investments le po le term deposit ia ele eise se tūlanga wha apea o iai e tu salava o tatou teo ngā tupe la lea e mai le tolu se fulu aso lona term a whape te fia malamalama atili ia susua tolo i enma tau whainga luenga wha malamalama ia e le tūlanga lea ia po le awha ia se amount tolo e finangalo ia e teu wha awai teimi ia e teu ia ona maua i leo se tului wha opopo mo oe ia o matou tului pe ona whai atu pe ona tō malaulau atu le temi o sola e mai le tasi pasene ana i le tolu pasene o le tasi la pasene le anga ilunga le tolu pasene e mai le e fua lava la i le seleni le o ate wina a wa e ai ia matou Fape e afe ia lau se leni le fia teu whawai temi ana i le 5 afe e ia matou terms matou periota e teu ina i le se leni e o foi nai la ia tatou rates ia o le winga o le whamatalanga whaataita inga a fape tasi le masina le fia teu ina i le 3 aso whaataita inga vani a fape o le wa e suati o le mata officer wa e finangalo le teu la wafe tala lea mo le tolu masina au no ma se talaina e au no ma se lene fa o popo i ai e te toila to te o se tupe ai no le afeta la lava le mai le aso mua anga ida so tolu se furu le masina e ai la no tului fa o popo i le tasi pasene so o nisi o se fatita inga na o tatu te ngā tupile e au no ma se talaina e au no foi ma se teu ina i se leni o leisi au ngā po o se benefits fo i le teo ngā tupelea a whape o le tausanga ono le vai teimine le e tausanga ina i tatu unsecured loan tatu loan ia o atu le tolu se fulu afelo na mawalunga a whape o le ai lau term investments mai le afeta langa ilunga e ma whai te ele whale tupe ona wha o ngā lau investments le e secure ai lau loan e au noa e se fei fo i la oe e whaonga as a security o lau loan. E soane fo i repayments ia o tulanga whapena ia i tausanga ina o lau unsecured loan. Ia o nisi nā o vaenga a tā ua lava o le tatou term investments ia e iai ia tatou e ka le sia o loo fai paanga fo i male whale tupe i le vaenga la lea po le o nanga lea o le tatou term investments so e iai la tatou e ka le sia o loo whape o loo tausanga ina atu e whaile le investments lea ono le fofuanga la lea pe whape ia o le teimi e tala i le me ua iai se i tatou e ka le sia ia e whaatino ina le taulanga po o ia o le teimi le fia talai o la ua iai se tului wha o popo mo lato so e te sua tu lava la whailau tu si talosanga e whai atu ai pe whaatita inga o tatou e ka le sia ma tatou whaala putuputonga mafutanga mama e kalesia o lo fia faia le teo le tatou au nanga le investments ia e suatula au batule tu stalsanga awa e tata o le term investments foila e tata lava ona ia lau teo ngā tupe o le ile fale tupe ia fata ama faile ona faila lau term investments pe fa atalsanga ina lau teo ngā tupe le teo fa vai taimi ia onisi na o vaenga ta o le tatou teo ngā tupe le term deposits ia po fixed deposit ile whale tupe le National Bank